Evo šta. Mačak i gore ošao. Evo sad ćemo na njega jedno. Bježi od nas. Što? Bježi onaj od nas kad još se nije pritomila. Već je gorio. Nema vezi. Uvar vruće. Pa kako zagori se to? Ček. Pa se ga vid kaki je. A on ovako omlet ispod. Nije reži tako. Ko domaći. Se ova zagrije. Se zagrije. Kako se to? Kaj ti mi je to? Aha. To će, mislim da će to odgorit. Izgorit. Uči Marta. Malo kupšća. Sada stručnjakinja meće. Evo ga, vidiš? Eto ga. Treba da grmi. Eto vidiš, Marta. A vidi je rub ovdje okolo. Ne puno. Sad ti još postaviti. Evo ga, jedan je metnut. Još organizirati. Ne trebamo više, sada vrućina je velika. Evo ga. Neka sad polako se diže. Da idemo, ajde onoga. Sjedi ga do zovu. Marta, jel ćeš još ostaviti?